بقول لك ايه، تعالى كده هوريك فيديو يلخص لك كل اللي بيحصل في الاهلي عشان ما تستغربش احنا بنخسر ازاي وبنتعادل ازاي. تعالى كده نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. ياسر تعالى اقول لك على حاجه ياسر. بص، ده باختصار اللي بيحصل في الاهلي. اللعيبه اصلا كارهه بعضها. ياسر ابراهيم بيقول لهم انتوا ازاي بتختاروا راجل المباراه؟ بتختاروا راجل المباراه بناء عن ايه؟ يعني بص، اصلا اللعيبه كارهه بعضها، وده نفس اللي حصل بين قفشه برضو لو تفتكر. هو ده الخمس دقايق وجابكم، لا ده وجابكم 100 ده انت ده في شغلانه. ما تستناش بقى اي بطوله ولا اي حاجه من شويه اللعيبه اللي كارهه نفسها دي اصلا. يعني ده الحمد لله قوي، يعني الحمد لله قوي اللي احنا بنكسب في ماتشات بنكسبها. هي اصلا من الاخر اللعيبه كارهه بعضها، وده مش غلطتهم، دي مش غلطتهم، دي غلطه لجنه التخطيط عندنا. من الاخر ده الحصاد بتاع لجنه التخطيط عندنا.